Nau mai haere mai ki te pātū. He pakihi tāpoi Māori tēnei e pōwhiritia ana I te kāwanatanga me te wāri o te ao tūruhi Māori ki te motu. We're like a more of a premium type of a product, so to be able to showcase that and showcase what the team has been working on, it's an awesome privilege to have everybody here. Ko Mana Newton, te tumu whakarai o te tarahiti Māori o Tauhara North No. 2, te pakihi tāpoi nei no rātau a te pātū. O tirā, kariro mā Ngāti Tahu, Ngāti Whāwa, o tirā, te arawa, te mahi manaaki I te kaupapa o tera. Mind you, it is Valentine's Day, so we have things for sale today. For me, the most substantial numbers is what we're doing impacting on families, like employment and paying our people more than what they would in other industry areas around tourism. He mahi tēnei, he Māori koe, tō reira, me mahi Māori, whakaatu Māori, whakaako, toi tū te Māori, we rāhua tanga katoa ki te ao. Ko James Webster o tūhaurangi te kaiwhakahaere o te pātū e ngā kau nui ana ki te whai mahi ngā rangatahi Māori ki ngā pakihi Māori hei oranga mō te whānau. Ko ki aki ngā whakaaro me ngā mihi kia rātau, ko whatūwherehia tēnei huarahi mamatau, nā reanga o nāia nei. Hei kawi ai roto I tēnei ao tūruhi tāpoi nei. E harei te mea mai enei mohi, mai enei momo mahi roto I te ao tāpoi, te rongo wā mo ngā wanga me ngā mānuka kua tau ki runga I enei momo wāhi pērā I rotorua. So if we look at Te Ohanga Māori, 4% of Te Ohanga Māori's value add comes from tourism. Ka whakaterea e te minita whakawhanaketanga Māori I te pūrongo me ngā kitenga e whāki nei I te pakari o te tupu haere o tēnei rāngai hei oranga mo Aotearoa whānui. Ko riro hoki māku e whiriwhiri me pēhea e tāia e te papa atawhai, te tautoko o enei momo mahi, haunga ko ngā raihana, haunga ko ngā mahi whakarure ture nei, engari te ata tautoko a pute nei a tāre te wā ka mōio. This has been a long time coming, the research, and now we've got hard data that shows us not just the economic success, but some key pointers to that social piece, that cultural piece. E hari ko ana te hea mana o tāpoi Māori Aotearoa a Dale Stevens ki ngā hua kua puta I te pūrongo ki te whakapakari I te hōhanga whānui o Aotearoa. We know that the government's agenda is growth, growth, growth. From 2018 to 2023, Māori tourism has actually grown 23%, which is fairly significant. E ai ki tēnei pūrongo, e kotahi ira rua piriona tāra te wāri o te tāpoi Māori I te tau 2023. He pikinga tērā mai te tau 2028, mā te iwarau whiti te 15 miliona. Hopefully we have a modern government is focused on creating an enabling environment, and the way to do that is to use good evidence and data to make informed policy decisions. Me atu ana au ki te minita tāpoi me te premier I tēnei wā, me kaha ki te aki enei momo pāki, me ngā whānau e tāia ai enei pākihi te whakahaere. Runga I tērā ka kite I te nuinga o ngai Māori kei roto I tēnei ao, hei whakaatu I ngā taonga notua whakarere. Kei ko atu I te 15 mano ngā tāngata ka whaimahi ki ngā pakihi tāpoi Māori pēnei I te pātū, huri noa I te motu. Ko te manako nui o tēnei kāhui tāpoi, ka pakari haere te tupu o te ao tāpoi Māori. Te Kawa Paora, Aukaha. Ko te reo